madi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kasday nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to ang pumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputan na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laang, madam. Itimplaan kayo itigatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ng Dorina, di pang pangagam? Saan mo charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makyapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto taawan mo't laang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae ak? Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan mo agpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangasiyo, inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen a bastos da ito'y nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbang laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton ang maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbang laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardengken kwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul a matubngar ti madi nga ugali na.
Gaputa amangan no isuntumot laang ti pakaisagmakan na. Sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di napasama. Kat saan nanton nga ulitin ti makiapa. Sapay la kumatakasta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakalutong agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Huwag, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y ditoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga ado pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa'y ditoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kanmi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, Mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali. Nakitak arimwar da mama kat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarak inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo oh. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkuna. Yaya Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso, Barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo apagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yaya yu adali.
Imbilang na kayo matan kas pamilya na. Amok dayta, mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak day iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, to ba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod kan ijabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kaya't akadwaan dito Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna niyaya yu adali. Ay madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na iho, jak amuno asino ti immalaan jak absat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitlaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kaya't ko pa iti aginom iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Ah, apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis, agsublita iti bar. Kaya't ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Isu nga intulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman ak paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina nadali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Nana Dina, gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado, gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don, asaan dala nga napagadalan da itoy, no kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis, agsublita iti bar. Kaya't ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Isu nga intulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko di ti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Un, mami! Umay kan Manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kaya't ko pa iti uminom. Nasakit, tinak. Kam ko ka ni Daddy. Ha? Sanak nga ipatpatag.
Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso ngay sursuro da kay tinasayaat. Ala, aginanakan. Agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggen na pamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang koreher kan kuhana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga aramiden ta. Wenno, ipantalaangan ni di Amerika, tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta? Anya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina? Panagkunaket kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga ron. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Munay matagdigas to'y. Nagsakit ti ulok. Oh, at iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Siga manan. Awan la ka din ti sabali a rupa a makitak ita. No di sika. Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti pa nagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastang ugaling, Dorina. Daddy, da kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinidali. Apay ka di ang nagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito'y balayo. Iso ang nasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw kan ka dito'y balay? Gaputan na surukan na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta babaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangeg mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi kada kayo. Kanayon na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakam kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapa ni G. America. Ang talawak dito balay.
No ipilit yun, ti kayat yun, Dani! Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pare ko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak ko. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya. Oh, apay matakas ta. Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare. Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanag. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo kan. Ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pan nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakmet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isaganak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ka ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramidan nyo. Agyaman nak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardengan abagbakaan. Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam?
Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ije selek ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Ha? Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan ka damami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak latati kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo kadin? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan maysa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka ka di, Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mo't madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni dyan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Mita! Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga saan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kit di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ije school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni school yo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akas na ti kayat asaon ni dadim iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan.
Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dahito, daddy? Diyak kaya ti mapanijay. Diyak kaya ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangedeng mi ka ni dadim iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka baybayan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumatasan na natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kini mamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka. Charis, diyak dinamnama da ito'y. Oh, apay ka diakas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nakdadadi kan, mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan nagkayam ang makapagturpo City High School? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina. Nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunad da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak ka mo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapoy iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka
ka kunag! No di mo kaya ti aglisi, kung taran kalangan! Ay, sige, aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan no makaungat manan kan ni daddy. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Ngam manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadong paran kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang nga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen nga agpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kanu kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanon nga ibaga dayta ka ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawidak. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kutsi. Anya, linapdam kumaa. Amangan numapan manan agbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gaputa ko na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya, apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmat lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga ngagmaneho, nga oray na kainumak. Isungarot nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di Amado. Kas kamot na maurura manen.
Kita daytoy nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya amin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapantakan no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga maipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no ang mapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay ang makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asan na makaturpos itaatawon ni Dorina? Ti amukot agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ang maamuanta no apay asaan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga imay kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Gamaamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mit lang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kastoy abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ti bagbagam, Dorina. Usto kit di day na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din. Agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa iti agbartag. Sir, dagi jay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da iti abanda. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, at nagdadadim. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, apay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka di tan tagawid tayon. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko pa'y ti ag-enjoy. Pay andak pa'y laang ditoy. Sana bale. At damat ni Charis ang kadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da.
At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jesse Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Nakitam ti adoption paper? Uwan, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko ka iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino mat lang ti papanam. Ang mumimat nga awanin pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, Dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot ang oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaang ti kabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawin, Charis. No, tinangon kayat akaduan ditoy. Panawan naglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit Dali? May sakala ang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpag-uud. Adda tayon dito igit ti kalsada. No nagaddayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tiyak pa'y kayat ti agawid ko na! Hoy! Dorina! Di kan taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parigot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Ti maray ti balasang nga imadayo. Kat dagos met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampun, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya, ngam adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, addaytan ti doktor na. Umay ka, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Saan mo kadingaam mo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali ita dito'y balay. Nadumpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano day to yan, Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasya na pasamakan ko ana. Mapanak ko maidyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, jakmat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusahan da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan tapay apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam kasano. Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kaya't kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara.
Ket no agpada da iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagkasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpada da nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, amado. San tayo pala ang apanunutan itadayta? Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan tapno saan ka maurnungan iti puyat ken bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti daytoy kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alangarod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak kani Mang Karding. Ay, sige man nga rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Ngam apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mo't dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mo't ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kani Manang Dorina. Naimbag man tayo manugot nga nagdonar para kani Nana Dali? Nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas diyan napasamak kani Yaya Dali. Isu ngay manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, mangan tayo nga rudan. Ta sumreg tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapudno may paman kanya.
Dali, Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspud-pud no nga anak yo. dali. Panagkunak ket panawanan tapno ipudno tayo ti amin kenkwana. Patsak ang maawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan ak. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin, aging ka ita. Talaga akas ta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod apigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasama kuana gapu kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya ak. Dorina. Ah, Adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyaman nak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipod adda di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumatla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Pero huy, sumot ngamin da di ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da di ababaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kayat asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapaylaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaeng ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Da itay dandan ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lakum Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperde ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit la abanag. Ngayon pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkitkid daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din.
Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy. Ibagam kanyak tipudno. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Saan kan sa mo ta naglaba? At dala ang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Naglaing ka magta nakatulong? Hoy, katnaam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at Jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sapulan ti uniform ko, itamat lang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, iji pagadalan nyo. Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ano? Aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalahas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man na sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak kenkwana. Jak pa na mo. Nadagsan ti dara kenkwana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madingay naramid kan kanina na dali? Awan magkidi. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Naawan matgayam madi nga aramidan kan kanina na dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Tadayjay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din dita classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka dito umabay kan ka, Dorina? Apay nga umabay ka payla kanya? Naglawaan matitabangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanya.
Awan matdakas nga aramid akan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakikita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga roon, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. At na napatag na ibagakan ka. Anya day, mami? Ibagayon. Gaputan dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Kada nang idanon kanya kitikas di nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka dila unay ti pagkaskas taam, anak ko. Saan na nasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka a pinadakkal akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwang tikas ta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon timadi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo kani ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam kumaday ka, Dorina, iha. Wen, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ang babaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot si anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya at ikas di nga ugali ti anak? Iso amasapo labaliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Kustaan! Jak kaya't adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kunang matadakkal ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimor ka pay laang. Masurunan ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso ngay nung tan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya tinong tan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot ang dayjay akatulong ngam iti siya mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Ay, Janice, bayang pay lang day taabanat. Sige, aginom takit di. Numalipatak ti parikot ko. Nya? Ay, pang-asim, friend, ha? Di ka manan agbarta. Abangan kit di numay sagmak ka numasubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina saan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamak kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangken ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo kano ta may sakalaang akatulong.
Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanagan ak, gaputa mga no adadakes ang mapasamag kan kuana. Ay, talaga natangken ti ulo na. Sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. Luapay mo't ngamin akas jeti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasya nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata agad sa duwa. Agpagayan ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan pa kayat asawanday ta nga ayunat ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid ta. Ang mga numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda napatpatig ka na kwa daray di akatulong. Ngam iti siya nga anak da. adto iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat taditan kat panawan na kun dito eh. Kagudkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngamapay matan apabasulan na. Awan mat madingar aramida. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrupropa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto takatulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawa mo't manan ni Yaya dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan nakilangan mo kan kwa na. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige na. Pag may saan dakon. Dakas lata ti pa nagkikita yung kanyak. Sige, inka nagipulong ka da mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam, ti agipulong. Dali, mabalin ka din nga itimplaan nakpay itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-empake kan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalo saklaeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kasday nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to ang pumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo itigatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog. Naimbag abigat mo. Best friend dyan.
Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot, Daniel. Ngam, una yan. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdamay jay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka, best friend. Saan ka naimot? Angam, puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Hmm? Sana kasi di kabsat mo. Ang masilwan ti subsub na. Ha? Ala ka, Daniel. Ha? Di ka di man Dorina, di bang pangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay, ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakitam, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim ko mama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't laang panangisakit mo kanya. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman da iti kaadalam abastos. Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae, ha? Saan ka kabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasi yun, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan na? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka, Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't kunti aginan na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan ta kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng din. Agbalbalinen na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin da, Daddy. Mami, sa anak tan amakiap-apa iti pagkadalan. Rumbang laeng. Tanu ulitem pa'y ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan ta kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo ka na kami, iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun maulit? Yaya Dali, apang agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigin matdagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang nak. Rumbang laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardengken kwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di napasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiap. Sapay la kumatakas ta. Ikakitain, no nakaluton ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakalutong agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali.
Oh, nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wan, madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga ado pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, madam, idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, madam, panawan kayo pa'y dito'y. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos day katulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wan nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametten nga anak dagiti anak yo. Wan, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka di ti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, Mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manan kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan day ta abanag. Agrobwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali, nakita ka rin mo da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita, dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usaran inton bigat. Darasam! Rina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamo? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Ang ginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso baro. Uwan, nalabit abannog kulaang. Iso akla at nagsakit ti ulo. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan dito eh. Gaputa saanan asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo matan kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isuti pang ibagaan iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, ba? Uminom takit di. Agbartot tay. Saan kumakas na ti aramidam, friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan. Agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Son,
Diyak kaya, no di na kayo kapaduaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan ka no pa'y narod kung naniyaya yu adali. Madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga ron. No apay mat ngamin nga awan dangdanggan ni Manang. Kanayon na akuntraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na, iho. Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom. Ana, apay ay nagbarkat sa iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis! Ang sumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak namin para kenkwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman at paikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan na kamang isarak iti kabsat mo, ijisined na. Charis! Ang sublita iti bar. Ha? Kayat ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak namin para kenkwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman at paikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na kamang isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Un, mami! Umay kan Manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Isibayan ka. Tapno saan ka matumba. Ko pa iti uminom. Nasakit, tinak. Kam ko ka ni Daddy. Ha? Sanak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso may sursuro da kay tinasayaat. Alang, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anyang atatiaramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, katawan mat dengdenggen na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? At siyak nagbaliw tumatlaan ti anak. Paasimat no sumuko ta amang koreher kan kuhanan. Nga ba niya nga ro tirumbang nga ramiden ta? Wenno, ipantalangan ni Dya Amerika. Tabarang agnakam, numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta? Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngayadayo ta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakat kayat na. Nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga ron. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtanti kastoy. Sakit ti ulok. At ti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan lang ka din ti sabali arupa makita kita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaan ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy.
Numabalbalin. Jakon kaya't makita ti panagropropam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw akla ang ano day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kas panaugal. Dorina, Daddy, anda kayo gayam di. nangeg ko ti panagsasaom kini Dali. Apay ka ti ang nagdagsenterik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito ibalayo. Iso ang nasa isaya at laangan no pumanaw ha. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakikita kanya. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw kan ka dito'y balay? Gaputan na surukan na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siya, Daddy. Lukas tamat lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamat lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni di Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko ti papanijay mo no saan? Kayat mo manuanusan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasama. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi ka na kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan. No anya ti marikriknak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tapno agnakem ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayta ang katulong nga may tisyak. Di mo iraman ni Yaya madali, hiday ti asarita. Agnakem kan, tapno saan ka kanayon ang maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak ni ti balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis na dito'y restaurant. Adda ka di pare ko? Adda, manay. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay kanayon ani Dali ti pagpupudutan na. Anya. Apay matakas ta. Saan mi ang maawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laktan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman akmari. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, baro. Kitagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talaga mo't ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet.
Ar-aramidak dagiti pagrabangak. Tasaan kat amasango dagiti dadakelyo. Malakit din. Alaamon ti balon mo tamapan kan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidan. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isagana ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ka ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti daychay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramidan nyo. Agyaman nak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo lataasar dengan abagbagaan? Barang dumteng tumutla ang dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkaton dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin ar-aramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputak ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dar-aramidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayti a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawata! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, ha? Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dayi bakit dali. Agin lalaing. Anya? Kat? Anya man ang tinaramid mo, aber? Basta. Ado ti paaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina. Di ka mauawatan. Imbiskit di nga concentrate kay ti panagadal mo. Saan mat?
Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dahito nga ro ti pakaragsaka. Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo Adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan dito'y. Daniel? Kan may sa? Anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka ti Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak namin kayat nga umasidag ka datay. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribo? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayon milangan. Da kayo ngay ka ni dyan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabaling nga pagyanan ditoy. Ng pangaasiyo. Saan adi ti ayan mi? Alang rod, mangsapulak-langin iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo Adwa, Jan, Dorina? Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang oresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapol si katikalaingan ni Jeskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Pasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni Daddy, iti dayta na ibagana, iti kabsat mo. Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami? Makaturturo kak naminan? Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni Daddy. Nakatugawa ko nami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun na ito, daddy? Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti maya tayo kata kayo. Ngamday tati pangadang mi ka ni Daddy iha. San abali? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyat asaan da ka abaybanan. Sikapay laang ti agnaad iti balay tayo ijay. Nukumatasan na natangkan ti ulom, adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipankan ka di Amerika. Talaga saan dak nga iba't patag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, mada. Dali, Madanaгаnak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu ama pa ni ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka. Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da ito'y. Oh, apay ka diakas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nakdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot.
Sa anak gayam ang makapagturpo City High School. Gaputaan do dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diya kaya ti agbati dito high school. Kaya't ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagamlaan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diya ka mo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka nag. Naimbag amalum mo, Dorina. Kaya't mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran kalangan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan ni daddy. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, krabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadong paran kalangan. Anya, talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaan nga umatendar iti kasangay ti maysa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Wingag paiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na kaya ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Kat? Ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anyang at ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagadayta ka ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimbangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko Amangan numapan man na nagbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak nalapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paranak no sa anak nga aglisi. Anya? Apay matan ang nagbali na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yung ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpay sudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Madorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya?
Charis, di ka kadi madanagan. Awan to tidakis ang mapasama kanya. Gaputan na laing nga kagmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno again joy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagan. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipaton tapay lang dayta. Aginom takid di, tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas ka ba't na maururaman nun? Kitayom da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang nga ba apay? Apay asan na makaturpos ikatawan ni Dorina? Ti amukat agad adal mo't anaimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amuanta no apay asaan a makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agitasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputad na kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Ngambaamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani Amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang punno ti ako. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nagpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumarak dina. Inaksukunen ni Dorina ijepar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gapo tarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat kas ti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin akayat ko. Kumkumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Ustukit di dayta na pa nagbarbartik mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kitin, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Nakayat ko ba itagbartag? So, dagijay da Dorina kan tigayom na.
Nakatugaw da iti da ijaban. Umay ka, asit gantay da. Un, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, adda dadadin. Una yan ti kasta alangam, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Apay nga adda kayo dito eh. Kasano ang naamuan nyo? Adda kami dito? Sana nanas ka na maamuam no kasano anamo. Tumakder ka di tanta, gawid tayo. Kaya't kagawid. Kaya't ko pa'y kagenjoy. Pay andak pa'y lang dito eh. Sana bale. Adamat ni Charis sa kadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayo. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat kan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Ligyo kan ni Daddy. Di may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Taisalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Ang mumimat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat namin dali. Dito'y kayo iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punin nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot ang oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan, iho. Kat impatag mi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kwanan? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumutlaang tikabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anyan? Ngam, dyan pa'y kaya't ti agawin, Charis. No, dinangon kaya't akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan ko na. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamat Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy,
Bakit dali? May saka lang ang babaunan. Isungawan ka ba nga mamang mandar kanya? Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpag-uyud. Adda tayon dito igit ti kalsada. No nagadayon tumot nga mintayan ti bakante aparadaan. May kaya ti agawin ko. Hoy! Dorina! Di kan taray! Dali! May kaya ti Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan ta kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga ka tagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamak. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray. Gapo ta di na kaya ti agawid. Anya? Ano ni Jibalay ni Dorina itay? Kas naawan amo na itinapasama. Nalabit nga awan. Gapo ta nagpartak ti panagtaray. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor. Iso ajakpay amuno niya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. At daytan ti doktor na. Umay ka. Kasarita ta. Taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Kaapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da di abakat Dali ita diti balay. Nadumpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Kasanong? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo di kalsada. Kasano dayto yan, Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tiyagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taangkas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kas lang amin basol ko ti kasya na pasamakan ko ana. Mapanak ko maigi ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, jak mat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusahan ta ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali, gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapo iti kasjay anapasamak kan kuana. Wan mami, ngam kasano? Ha? Agpaiso iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kuana. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisita ni Dya ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagsagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigidan tayon kadamari alma rumwar ti balay. Ala nga rod, mapantayon. Tapno ma-examine mo tan ni Dorina.
kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadadaan nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapol nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. Ang saan tayo pala ang apanunutan itadita? Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat-maturog. Wan, ingkamot aginan Tapno saan ka ang maurnungan iti puyat kan bannog? Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo anduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Tagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. No pa kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kapsat mo? Kan saan mo pa ilang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan tong agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang arod, naginanhaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ag kanimang karding. Ay, sige man nga rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbakit. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasama? Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Aginan akakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakaruan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Namin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man taim manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas di napasamak ka ni Yaya Dali. Iso nga manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, mangan tayo nga rodan. Ta sumreg tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsagsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit ha, kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamataya. Asaan na nga amuti kinapudno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan ko ana. Kaspud-pudno nga anak yo. Dali. Panagkunak kat panawanan tapno ipudno tayo ti aming kankwana.
Patsak ang maawatan na dayta. Saanan, madam? Ang mga noad at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan, iti kinataon na. Ang papigsasakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwarkan dito yung ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na ije balay. Orayan akon iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod apigsam. Anya mo ti kastoy. Kas na makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kas lagi din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasama kuana gapu kanyak. Di pa ikat, tungpal biyag ama konkonsensya Dorina. Ah? Adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman na, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat ina kon maturog. Da kayo kit di Rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot adda iti ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Ay, pero huy, sumat ngamin da ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manin isakit tayo dyan babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kankwana? Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailhaing. Urayin ton bigatan ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos. Awen kayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-orayak nga ibaga na amis mo kanya. Naggapo ako ni pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya? Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Amaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napo daw ka ita Angam, nagkutong kamaten. Apay nga, akimutong kamaten. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabaling ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni Manang mo. Basit labanag. Ngam pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung tiagkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno o subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayon, Daddy.
Ibagam kanyak ti pudno. May papanitian niya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsak. Ulbod! Daddy, itala ang abinugkahon da kakas... Gaputaglablawas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan ko akinanamay. Daddy, pakawanan da ko ma. Ikami, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda ko mapa iti may sagon daway. Yak amuno anya ti pagkakay. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaan kidi tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kuana? Dorina, di ka madanagan, Dorina. Apaman ang makapapigsaak. Pumanaw akton dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbatan mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita ngagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. Pinabainan man na ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahi ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, mami. Diyak matkit di maibaga. Noon yan to talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma.